Демек кырдайт окшойбуз, Кырдап берейин дедим. Бирок өзүм абдан ооруп аттым эле ушундай. Абдан грипп болуп, укол алып аттым. Бирок ошого карабай кырдап бергенге аракет кылайын. Биздин көрүүчүлөрүбүз туура түшүнөт болуштур. Кыйналып калсам сиздер телевизордун сыртынан кошулур деп тургула. Çürügün canına barsan sürdün Ayt albay sağa sündü Kıynalıp gitti çürügün Ayayım benim ayayım Ayrıldı sağdan aytamın Ayt albay sağa sündü Azabın seni tartamın Ayayım benim ayayım Ayayım Oh ay 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 Кийинки көрчүбүз дагы ушу менин да сүйүм ушундай деген чыгарманы соңдап берейин, Muzikam sen boldun, muz erip жүрөктөгү Muңумду таратып, жылмайып күлөт бери Эңсетип өзүңдү, эмнеле күн өтпөдү Элигип жай бербей, жүрөгүм сүйөт сени Menin da suyum uşunday Senin da suyum uşunday Taqdırdın tartusun belegin tosup kirgen Alalı bek karma bakıttı kuşun uçurbay Büyük bolup ağla todun baktılar Balday tatlısı tattılar Gülü kuşu birin jaktırıp Koşak kuday kanat kaktılar Taqdir buyurup uşul günü baş koşup Toy ötkörüp turgan çaktılar Kelinizdirdi bizi kaçarıp Konuktorgo eşik açtılar Jar bolgula at eneni sıylagan Жалпы журттан урмат жыйнаган Жашоолорго ынтымакты каалайбыз